Haga jinga kai Women Premier League haprenga Mumbai Indians Persia ya ga UP Warrior. Haba pai sya kana jinga kai ka UP Warrior. Kalau khor ga nam job hadin bakalala ban Pynliem sok ya ga Mumbai Indians dah nyau weekend. Haga jinga kai toka de Portugal quarter final haprenga Porto Persia ya ga Benfica. Haga jinga kai ka Porto kalau khor ga nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Benfica dah sigol lanan. Pada yang sigol jong ka Porto la yo ban Thep ha ka Minit ka bakhatsan. Haga jinga kai Serie A pada ka Como Persia ka AC Milan. Haba pai shikana ka jinga kai ka AC Milan kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ka Como da lai la kawai. Pada yang ini ki lai gol jong ka AC Milan la yo ban Thep nengkong leng bau kunku haswa ban kut ka kela step kata ha ka Minit ka basau peusan plus way leng ba ka penalti. Pada yang gol layak bentep leng bau Rabiot hak Minit ke basan peusan bar hak Minit ke bapra peupra baleng bagan ngi cing job ke AC Milan kadang ne kerdan ke baar hak min ye khen point hak jing la kai Copa del Rey round 16 hapreng ke Burgos Persia ke Valencia hak ngi cing la kai ke Valencia kalau kur ke dam job adin bekalala ban Pynliem ke Burgos da arlanon Agway part kacing kai Copa del Rey round 16 hapreng ka Racing Persia ka Barcelona. Aba pai syakre kacing kai ka Barcelona kalau khor ka nam job hadin bakalala ban Pynliem ya ka Racing da Arlanon. Baria gini ki Argol jo ka Barcelona layo ban chap nengkong leng bau Torres haga Minit ka ban riu peun riu. Baria ka gol ka baar layo ban chap leng bau Lamin Yamal. Ashwa ban kod kacing kai kata ha ka Minit ka kentai peu plus riu.